ikibazo cyo kurwara ama infection, kurwara kuribwa mu mugongo, kuribwa mu nda. Umudamu maze kumushaka ku buryo n'igitsina nakibuze, biba ngombwa ko ngira nte kuntangira kugana abaganga. Abo nta abandi nabo mu kigo cy'ubuvuzi bw'umwimerere, ubuvuzi bukoresha imiti y'ibimera kandi itunganyije neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Ni kwa muganga Rutikanga, bakorera Remera Giporoso, bamaze kubikimenya bose mu kuvura indwara zitandukanye. Ubuhamya bwo ni bwinshi. Niyize kurwaraho nkagira ikibazo cyo kwikinisha ndi umusore. Bavura kwikinisha n'ingaruka zabyo, harimo kurangiza vuba, kugabanuka kw'igitsina, kugabanuka kw'imisemburo mu mubiri, kwibagirwa, kumva ufite umunaniro, utuntu tw'udusonga ku bugabo rimwe na rimwe ndetse n'ibindi. Uzi icyiza cyabo, aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho kuko bakorana na DHL. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri WhatsApp kuri 0788 34 80 11. Yes, reka twongere tubasuhuze, tubifurize gukomeza kugubwa neza, tubifurize igitondo cyiza, igitondo rero cy'umugisha kuri mwebwe mwese abakunzi ba Eugene Official. Aho mutwumva muherereye, reka tubasabire umugisha ku Mana kugira ngo rwose ikomeze ibane namwe kandi ibarinde. Turi mu gitondo rero cyo ku munsi wo kuwa kabiri, turi tariki 15 z'ukwezi kwa kane, turi mu mwaka wa 2025. Iki gitondo tuzindutse muri studio n'ubundi ikitaraganya kugira ngo n'ubundi tubane rwose mu makuru agezweho, akaba ariko n'ubundi nk'ibisanzwe ari amakuru agiye kugenda yibanda hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu ntambara rero ikomeye cyane ikomeje guhanganisha FARDC ndetse n'abambari bayo, aho rero bakomeje kugenda bahangana na M23, ariko ku rundi ruhande M23 ikaba ikomeje kugenda ibakubita inshuro, aho rero irimo kugenda ibambura ibice bigiye bitandukanye. Hanyuma turaza kugaruka no mu mujyi wa Goma, mu nkengero z'umujyi wa Goma, birumvikana muri Nyiragongo, tugaruke ndetse no mu nkengero z'umujyi wa Goma. Hanyuma tuze gusimbukira no mu bindi bice bigiye bitandukanye, aho turi buze gusimbukira no muri Sud Kivu tukareba ubwoba ni bwose hano muri Uvira. Imyiteguro y'urugamba iragenda, ibimenyetso birimo biragaragaza ko Uvira ishobora kuba igiye kuberamo intambara vuba, ndetse yewe hakiri rwose kare. Hanyuma kandi turaza kugaruka no mu yizindi access zigiye zitandukanye. Aya masa dufite amakuru menshi cyane. Icyo rero wowe usabwa nta kindi ni ukubana natwe, ni ukureba ko wakanze kuri subscribe ndetse ugakanda no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zicyagera uzajye uba uwa mbere, cyangwa uzajye ubona notification ikubwira ko twamaze kuba tugera muri studio. Amakuru mbafitiye rero muri iki gitondo, reka twongere tugaruka tubabwire ko mu mujyi wa Goma hongeye kumvikana amasasu nkuko amakuru arimo kugenda abivuga. Na amasasu rero bivuga ko n'ubundi yumvikanye muri bya bice byegereye cyangwa se bice bya Goma ariko biri kwegera kino kirunga cya Nyiragongo. Ubwo urumva ko n'ubundi ni bya bice nka hara muri za Ndosho, Quartier Ndosho, za Sesereka, za Mugunga. Ibyo bice nibyo byumvikanyemo amasasu mu masaha y'ijoro. Gusa ku rundi ruhande amakuru na n'ubundi bo ndakira nuko ari abajura, ngo n'abajura bashobora kuba rwose bari kwiba, bitandukanye nuko ari operation ubushize ubwo aheruka kuvugira muri ibi bice. Ni operation yaririmo iraba. Muze kunyihanganira nyine, ndumva ibicurane byamaze kuba bimfata cyangwa se bimfata, ubwo hari ukuntu nyine ijwi riri buze kugenda ringora cyangwa se mukabona nyine ntago bimeze neza. Gusa icyambere nuko amakuru nyafite, muze gukunkurikira kugira ngo mbagezo amakuru. Hanyuma ubushize hano muri uyu mujyi wa Goma havugiye amasasu, ariko amasasu yavugiragamo aha yo ntabwo bari abajura, yari operation yarimo irakorwa. Gusa amasasu yavuze muri iri joro yo biratandukanye, kuko n'amasasu yavuze bigaragara cyangwa se byitwa ko ari abajura. Ndabona Munyamurenge wanje rwose ahageze. Amabaze rwose niba ari tayari tumushyire ku murongo atubwire uko imurenge habyutse. Amakuru murumva ko ni menshi cyane. Amakuru ni menshi cyane. Biramutse biciyemo rwose byaba ari byiza tukamenya uko imurenge habyutse. Noneho mukabyumvira ku muntu uri hara kuri front line
bitandukanye na bya biri rwose byo kuba tubibabwira gutya ngo imbone zaduhaye. Nahisemo uburyo bwo kuzajya nyabagezaho nkamushyira ku murongo hariya rwose ari murenge muri za Fizi. Rimwe na rimwe rero muzajya munabona n'amavideo yakoranye amavideo n'amadubu. Terekeho rwose muryoherwe cyangwa se murebe ibyo biganiro cyangwa se izo nkuru. Ariko by'umwihariko nko muri iki gitondo tuba dukeneye kumenya update z'uko ari ahantu habyutse. Tuba tugomba kureba niba ari tayari ari ahantu rwose hari amanetwork, kuko hari amanetwork bari make, tukaba twamushyira ku murongo. Hanyuma ku ruhande rero nababwiraga aya masasu ari kuvuga hano mu mujyi wa Goma, ariko aravuga mu mujyi wa Goma. Aya masasu rero bikaba biri kugaragara ko ranyemerera rwose ati hamagara. Arambwiye ati hamagara nta kibazo, reka twumve imurenge mwihangane. Iyo umuntu afatishije abamufatishije tuba tugomba guhita dufatiranya nyine amarezi atabura. Halo mwaramutse neza? Mwaramutse. Mukomere cyane. Yego n'amahoro. Hanyuma rero nguhamagaye ndi muri studio. Birumvikana ndagira ngo mbere yuko dutangira amakuru yacu utugeza amakuru muri ako karere kaho ngaho rwose imurenge, ndagira ngo first of all tubanze tugoye ikaze hano kuri Eugene Official. Hanyuma ubwo birumvikana abakunzi ba Eugene Official ubibwire kugira ngo tumanuke mu makuru mu buryo burambuye. Murakoze cyane. Njyewe bunyine ndi murenge. Amazina yanjye nitwa Maripo Bose, ndi umunyamakuru imurenge aho bita mu Minembwe. Yego rwose tugoye ikaze. Murakoze cyane. Turi hano murenge twaraye neza. Akarere kose ni amahoro. Usibye ejo niho ibitero dusubiye inyuma bukeya ku minsi 12 niho leta ya Kongo yagabye ibitero ku baturage b'imurenge. Igitero simusiga kabisa. Cyaturutse mu Rugezi, Kabanju. Igitero cyari gikomeye cyane kabisa, ariko nuko nyine basanze twirwaneho ihagaze neza. Ishobora gusubizayo icyo gitero. Ku munsi w'ejo naho mu gitondo igitero barongera kandi bagaba igitero. Baturuka mu nzira ziri. Baturuka mu nzira zibiri, inzira yo kuri Karongi n'inzira mu Rubembe. Izo ni inzira nazo zivuye ku muhanda ku muntu winjira muri Minembwe. Izo ni inzira ziba zivuye muri Mukoha. Yego kabisa. Basanga tena twirwaneho ihagaze neza, ishobora kandi gusubizayo icyo gitero. Umunsi w'amanywa yose twirwa neza. Abaturage twara neza nta kibazo. Kugeza ubu nyine kabisa akarere ka Minembwe kose karacyatuje. Abaturage bari mu mazu nta kibazo. Atwumvishe ko hari ibitero bimaze hari igitero cyabaye nyuma yo muri iyi minsi birishize. Icyo gitero bavuga ko ingabo za guverinoma zigambye ko ngo haba hari ibice zamaze kwambura twirwaneho. Ese twirwaneho icyo gice yaba yaragisubiranye? Oya, icyo ni ikinyoma kabisa. Icyo gitero nyine nicyo gitero cyari gikomeye nkubwiye, cyabaye ku minsi 12. Cyaturutse inzira ya Kabanju n'inzira ya Rugezi ariyo na Gatete. Ariko amaeneo yose twirwaneho yari irimo. N'ubu tuvugana twirwaneho iracyayakontorora iracyayakontorora. Hanyuma ibi bitero n'ubundi bivugwa ko ari ibitero bigabwa n'ingabo za guverinoma, ariko zirimo FDLR, zirimo yewe izitwa ingabo z'abarundi, harimo ngo imitwe igiye itandukanye. Ariko ngo ibi bikorwa cyangwa se komanda operation akaba ari Masunzu umunyamurenge. Ese niki abanyamurenge baba bavuga kuri uyu mugabo Masunzu
w'umunyamurenge usa naho ari we ushaka kuba yabarimbura. nk'uko nyine ubivuze ako kari kancitse urumva ni selection nk'uko bivuze kabisa ni imitwe myinshi nk'imitwe nk'itanu yihuje iri hamwe kuri ubu ariko nk'uko wari uvuze ngo se tumuvugaho iki uwo mugabo udushoraho intambara nta kindi tumuvugaho usibye guhagarara tukigwanaho kandi tugatsinda umwanzi. Nawe arabizi naho ari mu kumva uko kazi turi kugakora neza nta kibazo. Ntabwo badufite uko adushora ibitero buri munsi. Hanyuma rero twirwaneho ibyitwaramo ite kugira ngo ihore itsinda urugamba rw'izi ngabo zibaza ari uruhuririkane cyangwa se zivangavanza ari icyiswe coalition. Ese ibanga ikoresha cyangwa se imbaraga ikoresha tujya twumva ngo M23 nayo baba bari kumwe. Ese yaba ari twirwanaho yonyine cyangwa na M23 iba ihari n'ubundi bafatanyije? Ubu bafatikanyije n'ingabo za M23 bose barafatikanyije nibo bari gutsinda uwo mwanzi nyine uri guturuka muri ayo marembo yose nari nkubwiye. Baba bafatikanyije kabisa, bari ku murongo umwe kabisa w'urugamba. Naho ibanga bakoresha nta rindi banga bakoresha, n'irya banga bahereye bakoresha nyine guhera intambara zitangiye mu 2017 n'ubu ni wa murongo ni kurya gusa, nta rindi banga ni kwa kwirwanaho, ni kurya gusa, nta kirahinduka, ntacyo bakura no muri gahunda yabo. Hanyuma kuri twirwaneho nk'umuntu nabonye uby'igirushya rwose ukanabaganiriza intego bafite ni yihe? Twabonye itangazo baherutse gutasohora itangazo bavuga ko ngo aho ibitero biri guturuka by'ikoalisiyo igiye kubataka ngo barashaka kuba bahataka bahakuramo cyangwa se babirukankaho. Intego ya iyi twirwaneho iteye ite ku bigendanye n'iri tangazo basohoye? Urakoze cyane. Wararibonye n'irya tangazo basohoye. Ubu tuvugana bari mu Rugezi na nyine ni mu nkengero za Minembwe, muri nkengero za ville ya Minembwe. Iyo Rugezi yari imaze imyaka 8 nta muntu ugerayo, nta muturage ugerayo, ariko kuri ubu ni twirwaneho ihari. Ryatangazo wabonye niryo barisohoye nyine bafite umugambi wo gukomeza kwataka y'ibitero bya bituruka, bakeneye kwigizayo intambara ku buryo umuturage wa Minembwe atazongera kumva imbunda. Ubu tuvugana bari kure n'iyo ntambara tuvuze yabaye ku minsi 12. Abaturage bakeya nibo ba Minembwe bumvise imbunda, abandi babibonera ku matelefoni. Urumva bageze kure na ville ya Minembwe. Bivuze rero ko amasasu baheruka kumva ni kiriya gihe suko ndetse na za drone biza kurasa kuri kiriya kibuga cya Kiminembwe. Yayo masasu niyo duheruka kumva hano muri ville ya Minembwe. Ayandi masasu turimo kumva kuko twirwaneho na M23 bageze kure kuri ubu kabisa, nta kibazo dufite. Yes, ubwo rero niba nta yandi makuru ufite ubwo twakurekura kandi tukanagushimira cyane, ubwo tukaza gusubira mu yandi masaha igihe biri buze kuba bimeze neza nta kibazo. Murakoze cyane, reka dukomeze turebe tuyareba amakuru, turongera mu yandi masaha ari imbere no turabagezaho amakuru uko akarere kiriwe cyangwa uko karamutse. Alright, turakoze cyane. Yes, nguwo rero rwose aratangira ababwira amazina ngira ngo mwayumvishe, ni umunyamakuru ariko akaba rwose noneho kuri inshuro agomba kuzajya aripotingana hano kuri Jeune Official. Bisobanura rero ko amakuru y'umurenge va kuri bya bindi umuntu wumva rwose bari kuvuga. Ndashaka kugira ngo rwose muzajye mwumva amakuru atavangiye cyangwa se y'umwimerere. Niba barwanye muzabimenyera kugera rwose umenye ngo barwanye
niba hari n'uduce twirwaneho yafashe muzabimenyera kugiye ko twirwaneho yafashe uduce, niba yewe hari n'utwo yambuwe muzabimenya, kuko uyu mutaramu rwose ni umunyamwuga ava kuri bya bindi umuntu avuga ngo byagenze gutya ntako byagenze. Ni umunyamwuga, muzagenda mwumva byinshi bigiye bitandukanye, kandi nizeye ko muzagenda mubona update zano muri za Minembwe. Hari byinshi rero, hari benshi cyane tugomba kugenda umunsi twifashisha mu biganiro cyangwa se muri amakuru. Kuri iyi nshuro rero bimfashije aha Igoma, hano Igoma, biramutse binkundiye iyi nkuru ya hano Igoma, ntabwiye muze kunyihanganira, narwaye ibicurane my friend, muze kunyihanganira. Hano Igoma rero nk'uko ndi kubabwira, muri iyi ntambara cyangwa se muri aka kavuyo kari kuba kagendanye nyine n'urugamba, aho buri joro noneho Goma bari bamaze, ubundi bakubwira ko bari bamaze iminsi nk'itanu nta yandi masasu bumva, ariko noneho abajura bongeye kuba abajura. Ubwo rero urumva ko byatangiye kugenda bikara, ariko ku rundi ruhande ejo M23 ikaba yaririwe iri kubacanira, yabakoze operation idasanzwe. Ndabona rero Mwana Ndake rwose nawe ndamufatishije muri iki gitondo, niba yaraye mu Ndake, niba yaraye. Waramutse neza Mwana Ndake? Waramutse neza rwose iyi telefone ntabwo iri gutwika nk'umuntu bazi nka Mwana Ndake kuri Jeune Official. Reka mpindure telefone ngo hamagaze telefone uri buturike bakakumva uburyo cyujya uturikamo. Alright, sa ni Mwana Ndake rongera ngo twinjirane rwose hano mu mujyi wa Goma, hano mu nkengero zawo, tubagezeho amakuru. Ngira ngo bitewe nuko nyine murumva ntabwo bicurane bimeze nabi, ndagira ngo manukane n'abandi nyine tube coalition, dukore coalition nkuko n'ubundi dusanzwe tubigenza, tubafasha. Mwana Ndake waramutse neza? Ariko waramutse neza bwana Jeune Official? Urakomeye? Ndakomeye kabisa. Ko numva uri muri rukanku ujya he? Oya, ntabwo ndi kwiruka, ariko ibyacu sisoze ko tuba tugomba tugenda. Aha, hanyuma none ndagira ngo wongere ijwi, n'ubundi abantu barakuzi kuri ya nseko yawe, bazi uburyo uvugamo, kuba wavuga uraryamye cyangwa ntabwo uryamye. Niba unaryamye ubyuke. Ubu meze neza rwose. Nari ndi kugenda nanjye mva mu Ndake. Aho wari upize igoti? Harya ubwo nari mpurinze. Wari upurinze? Nari mpurinze. Izi mvugo z'abakomando nazo zizadukoraho. Ariko uko byagenda kose, iyo ikiraka kibonetse wari upurinze. Harya kakavura abakomando bararaho nabonye witwe mu birindiro bya FARDC. Hitwa gute? Kari akamatresi? Nta kamatresi, ariko nabonye hari n'igihe uzasanga hari n'igihe bari kudukora b'abantu baba sportif anadukora bene turiya kintu bita yoga. Ni akantu rwose kazingwa neza. Ngira ngo ababonye imirongo y'abasirikare ba M23 wahara muri za Katana, muri video iherutse imaze iminsi iri gucaracara abakomando ba M23 bari banadufite inyuma bahetse n'ibikapu. Biriya bikapu babyita bezanje. Biriya bikaba ari ibikapu, igikapu kiba kiriho agashoka, inyuma kiriho icyuma, hirya gifite umufuka wa gerenade. Ni ibikapu birahenda cyane, ni ibikapu rero by'abakomando cyangwa se special force ya M23 bakunda kwita wamakasiki. Hanyuma rero hari igihe ugiye kuzakirwaho mu Ndake rwose, nubwo gihenze hari igihe uzakibonera ubuntu, uzajya harya nugupiye uzagipiye. Kuko hari Ndake nagiye ku cyombo cya fandi. Yes, reka twimanukire n'amakuru. Ndagira ngo duhere hano mu mujyi wa Goma, n'ubundi amakuru ari barava ko rwose ngo amasasu yari amasasu, ariko kuva uyu wari umunsi wa kabiri, kuko kuva ku munsi wo ku cyumweru M23 yarasheringaga hano muri za Nyiragongo, ari irimo iragenda ikora ikitwa yari kohereza ikintu bita za Nyamugigima aho hejuru mu birunga. Nk'umuntu umaze iminsi uri kubikurikirana uca hirya no hino, nabonaga no muri bya bice rwose urari kogagira. Banza duhe update muri iki gitondo uko bimeze mbere uko tujya mu bindi byinshi cyane no kugenda dusesengura.
ego uko bimeze mu mujyi wa Goma biramutse neza, ariko n'ubundi igice hano cyaha mu birere n'ubundi amasasu yari amasasu, abantu bakavuga ko ari bya bisambo n'iki, ariko nk'ejo ubwo hari tariki 14 M23 yakoze operasiyo ahangaha hano mu mujyi wa Goma, hasi rwose hafi na Mogoma, ahantu yakoze operasiyo iraririye urugo. Yari yamaze kumenya amakuru ko harimo za FDL zikurinze bikora operation ibagungira guhera 3 mu masasa, nibwo aba FDL bari basohotse bagiye mu kiraka M23 ibapfunura mu nzu, batatu bararwana birangira iyo nzu inzimwe, my friend. Turi kuyemo imbunda 16 inzimwe mu nzimwe mu by'ukuri ubona ko ni Goma nyine kunywa iragendwa, ariko nijoro ibimeze ngo Nyarugenge igendwa n'abayizi, niko kera ngo byari bimeze, ariko ubu bimeze neza. Ariko Goma nk'ubona ibintu bitambare, ariko ni mu guhera mu saa 12 mu nce zose zigiye zitandukanye cyangwa eneo zigiye zitandukanye, ibintu biba byahinduye isura. Gusa rero nuko mu nkengero za Goma ikintu bita amasasu, imbunda nini cyangwa se inkoho nini ziremereye, icyo bita ngo zakuzinga naryamye nko mu 5:30 umutaramu wa ya drone yanjye hariya mu Kirunga ambwira ko n'ubundi ubona ikirunga cyabuditse ibintu by'umutuku rwose. Ubona mu 23 ngo ataramu wambwiye mu Makenga yategetse ko ngo kiriya kirunga bakirase n'igishaka kiruke. ngo yabitegetse ahari se, ariko bana yanjye urumva yavuze ikirunga bakirase n'igishaka kiruke. Bivuze ikirego kiriya kirunga ni menace, ni indiri ya FDL bamazemo imyaka myinshi cyane, banafitemo ibirindiro bikomeye. Habamo special force, yewe bakakubwira ko ngo inyuma mu kirunga muri za Gitsimba habamo n'ishuri ry'abaofisiye ryigisha igisirikare, nk'uko uzi ko za Musanze haba ishuri bita za Nyakinama rituzamo amasomo y'ibya gisirikare, ngo za Gitsimba naho niyo nyuma zanditse niho hari ishuri rikomeye cyane ry'abasirikare ba FDL. Ubwo rero ni ikirunga n'ubundi kiri menace. Urabizi ko ibitero byose n'ahandi babipangira badafite ikirunga, ko ni ikirunga kirekire, n'ikirunga kigari. FDL yakizengurutse, yewe ngo hahungiyemo ngo n'abahigu, ngo n'abacacuro bagiyemo ubwanwa buhindura isura kubera kubura bya bikopo byabo byo mu bikombe, ngo nabo ngo bagiye bajya kuzumbuza uduteke. Nako rero ubwo kiriya kirunga no official imbere y'amabandi, ngo n'abamiliseneri bahungiye muri kiriya kirunga, nabo bahungiye mu kirunga. Ubwanwa bwarahindutse nabwo bwazanye imvi kubera kubura ibyo barya bya bindi bigezweho, nka ya hoteli bari murabizi ko iri mu bantu ba mbere bagezaho ngo FARDC yapangira abari abamiliyoneri bapangiraga urugamba etage bari bapayemo Tshisekedi yabakodeshereje. Ubwo rero 23 yabamenenganishaga bazamutse iyo za Bambiro bazamuka, bisanze mu kirunga n'ubundi bisanga bari mu matware ya FDL, nabo babatunzwe n'amateke. Kubona umuntu wari utunzwe na bya Faradini na bya Kronobefu n'ibindi biryo bitandukanye, ahembwa 8,000 by'idolari, ibihumbi 8,000 by'idolari, ugasanga uwo muntu rero yarahindutse arasigara mu mwobo nk'inyaga. Ibyo byose byaragiye byitekerana iyo ngiyo. Ku munsi w'ejo M23 yari yateretse BM hariya za Mugunga za Gasengesi, ruguru ya za Gasengesi ruguru. Hari umutipe ambwiye ngo ni hirya yo ku Kimashini, ngo ni ruguru ku Kimashini, ngo ahantu ngo hamwe barasekira umwami. Ni ruguru handi twari turi, ibaza ahantu twageze. Ahantu twageze turi kuri twitwaje ibyo kurya, ugafata hamwe na ririya umwembe
hahandi wafashe agacupa k'inzoga ukakarogesha icyuma ugahata umwembe. ariko se ako kantu utakavuze yo ukavuga ko nariye umwembe gusa ntuvuge yuko icyuma nacyogesheje agacupa k'inzoga. Ni ukugira ngo twereke abantu uburyo ari mu butayu butagira amazi iyo ruguru nyine mu misozi yo twari twagiye niho imbunda ya M23 za BM Migrate ziri gusheringa zituka amakapu nk'uko uzi ko FARDC no hagaragaza agasengesi igasheringa za Mushaki igasheringa na za muri make nigira so yiturwe ni nayo iri kubereka ko byose bishoboka nayo iri gusheringa noneho iri gusheringa noneho amakuru rero ahari umutaramu yambwiye ngo noneho ngo M23 nayo ngo yamaze gushyira ngo ibirindiro byayo mu kirunga cya Nyiragongo ngo kuko ngo yabonye iyakamyo izamura amazi ndetse n'ibyo kurya ngo nayo iri kubizamurika bigeza ahangaha za Kilimanyoka abatipe nabo ngo bakabifata bakabijyana mu kirunga ubona ko noneho yagiye guturana na FDLR ibyo kwifata mirenegwe ubona ko byamaze kuba bivaho ubu icyo bita n'umuriro n'ubundi abari bari kuri stade Umuganda ku munsi w'ejo bumvaga ibintu byahinduye isura byahindanye urabizi ko muri minsi mu mabere y'inkumi ruguru byari byahindanye ibintu byadogereye urumva rero ngo wagiye mu mabere y'inkumi none amabere y'inkumi ari ukwashakamo iki wa musore we none se ruguru ya za Kanyamahoro twari udusozi dutatu bita amabere y'inkumi ubwo abakunzi ba Jeune Official cyangwa Kivu Iwacu niwe bwa mbere bumvishe wagombaga kongeramo ngo agasozi nawe uvuze ngo ni mu mabere y'inkumi gusa hari igihe abantu bataze mu mabere y'inkumi bagira nyine ngo ni amabere tubiba mu gihungu kumva wa munyamakuru yibera mu mabere y'inkumi yego ubwo rero Jeune Official Nord Kivu cyangwa se izi nkengero za Goma nuko nguko zimeze nuko nguko rwose zimeze uzi ko ikintu wenda abakunzi ba Jeune Official ntababwiye nuko mu minsi yashize murabizi ko FDLR igiye nka mu kibaya ikazizamura ikazigeza iyo ruguru mu kirunga ku cyumweru hari abaturage rero ngo bakorana na FDLR bari bavuye gukura ibirayi iyo ruguru mu matwara ya FDLR M23 ubwo yari yitigiye igota ahantu iri mu ndake yagiye kubona ibona protege ya FDLR n'abantu bafite imifuka y'ibirayi ibamashamo amasasu urumva ko igihumeka cyose giturutse mu kirunga ni haduyi wa M23 none se abaturage bari bavuye gusarura ibirayi mu kirunga cyangwa bari bavuye mu nkengero yacu bari bavuye gusarura ibirayi mu kirunga hejuru ya FDLR yahinze se mu kirunga hejuru bahinga y'ibirayi cyangwa bahinga y'itabi n'iki byose none se ntibarya uko bashatse niko baza muri raditayo mahasi barahinga mosheri hejuru mu kirunga bagahingamo ibirayi nzi ko ibirayi hari muri za Kanyamahoro babihingaga no hasi aho ngaho muri icyo kibaya barahinga kuko hari n'ikindi gihe mu 23 yarashe abantu bari bamanukanye ibifuka by'inyama by'izo nka bazi baje kuzigurisha muri Goma nabwira barati ibifuka bimanuka byibaranga iyo ngiyo za Kanyamahoro aho ngaho rero barahinga rwose andi makuru saramutse nayahe ejo muri Karehe ahantu bita Bushaku hari generale bita Bahigi uyu generale bita Bahigi nijoro mu masaa 12:40 ngo yatangije ikibatsi kuri mama 23 bariya za Karehe mbese abantu za Karehe urugamba rwanginanaga gosha droite ubona ko ngo wari umuriro uteye ubwoba bavuga ngo ni kuriya na gushoto terme military terms byari umuriro uteye ubwoba ariko nanone amakuru cyangwa se information locale zavugaga ko ngo abazarendo nyuma yuko uwo bita Shaban General Shaban apfiriye ahangaha Kavumu nakaba ari nawe wari ukuriye abarozi hariya w'abamayimayi ngo abarozi bizeririya miti ngo bizi mu byabo cyangwa se imana yabo yitwa Kimbirigiti uyu Shabani nyuma yuko arashwe mu mutwe ngo umuntu wari uri mu itari cyangwa se umuntu wari uri mu gitenge cy'inzu
akagwana bamusaka bakamusangamo intumbi imbeba, kuko amategeko ya gisirikare ni haduyi kumupigana ku mujaji. Uyu nguyu ngo abazarendo ngo bateguye ikiriyo cy'amasaha 24 kugira ngo bunamire ngo abazarendo 81 bapfuye n'102 bafashwe epa. Ariko iby'abazarendo ntibyiburira kubera babahaye bari kubashimaduza ngo ku munsi w'ejo mu masaa baragarutse babongera bagera hano. Ntabwo ndamenya ngo isi Katana abazarendo bayirayemo byagenze gute. ngo bamusanganye imbeba yapfuye. Intumbi umurambo nako ni intumbi, twavuga intumbira ni imbeba yapfuye. Yego. Ikivu ahantu bita Ruvungi, kuva Ruvungi ujya Kamanyora babwira ko ari nk'iminota 20. 20 ni mike, birarebana cyane. donc uvuye hano Kamanyora ubanza kugera ahantu bita za Gatogota, tuva Gatogota ugera aho Ruvunge, ukava Ruvunge ugera za Sange, urumva harimo urugendo. Ntabwo ari urw'isaha ku busirikare, ni minota mikeya cyane. Ngo niho haraye igitero cy'abasirikare b'abamayimayi gisaga 7,000 baje kugaba Uvira. Oya ngo na ziriya mbonera kure ngo nazo nabonye hari umwenda banyoreje bazihaye usa n'uw'abapolisi, nazo zamaze kugera hano muri Uvira, nazo zije kurwana imbonera kure. Urumva ko buriya nazo ubwo bashobora kuzana akazikangamo wazarendo. Baje kurwana ahantu bita za Kamanyura. Ubwo Kamanyura isaha n'isaha rero Kamanyura cyangwa iyi umuntu yambwiye ati muri iyi pene Ruzizi ati ruzuye cyane, ati bashaka kubanza gukuramo uyu mupaka bita Kamanyura, bakabanza bakawufata bakabona gutekereza byaba byo kwegera Bukavu, kuko nyuma yuko ngo byose 23 uri kwatakwa ngo bizeye batashidikanya ko ngo za Kamanyura ngo itafite effective ihagije. Ariko baze ndi umunyamakuru namenye ko igitero cyaraye Ruvungi, ubu nk'umukomando we ntabyazi babizi. Urumva rero isaha n'isaha uze gukora kuri ya drone yawe ya Hazariya za Kamanyura, ize kukubwira hari igihe waza kumva abantu bagabye igitero bose batesha mbutiyaje mu muhanda, wari uje kugenda barundarunda wa makasike bakoze. Hari ako nabonye hari n'umugezi hariya hafi na za wa mugezi wa Rusizi, Zene de la Ruzizi. Oya ndavuga uriya mugezi ko nabonye abana bazi kuwogara, ko nabonye binagamo ukabatembana ukagira ngo urabajyanye, kumbi bari kuwoga bakambukira nk'iyo hepfo kure. Ubwo rero bivuze ko isaha n'isaha nawo umuriro ugomba kugira gute kwaka Bwana Eugene rwose. Ndumva ari ibyo ngibyo biri kuvugwa gusa ku ruhande rwa 23 bari kugenda bakora reinforcement. Ariko nanone twari tugiye, nari nshatse kuvuga ngo wenda ngo nkambure ntakubwiye ku by'iyi Sadeke, amakuru aturuka iwabo nyine wa Sadeke muri South Africa. Izi ni ingabo ziri muri summit yarasi za South Africa, Malawi ndetse na Tanzania. Sadeke niyo yateye intambwe ibona ibyo gusana ikibuga bitagikunze, ngo yaracyubatse iracyubaka nk'isimira shira ibona minisitiri irashize, avuga ati oya ntabwo twagikora iki kibuga, ntabwo twagikoresha, reka twaka umusada mu Rwanda. Baka inzira rero mu Rwanda rwose, itariki yose ndayimenya, n'inzira barayihawe, inzira yaraharuwe. Sadeke irataha tuyishungereye, yewe hari n'igihe iri butahane n'impinja tuyireba. Abantu biteguye gufata video Sadeke y'abagore batwite n'abandi. None mwana ndaki baba ngo babonye ngo ikibuga kibananiye kucyubaka, bavuze ko iki kibuga wavuze ko cyari gishobora kuba atari cyo kibazo, ahubwo M23 yabashyizeho igitutu ikababwira ngo
bave hariya bitewe n'ubwo kitaruzura, bave hariya bitewe n'ibyo bari gukora, twe tukabona ari kutujijisha batubwira ngo nuko ngo ikibuga ngo babonye kitakuzura, kumbe ari ukugira ngo mu by'ukuri bave hariya, kuko urabona burya kugira umuntu umwe arasezeranye ukumva ari kugenda guca inyuma akagenda agakorana n'indi mitwe, icyo gihe amasezerano ushobora kuyahindura wenda ntunabigaragaza, ukababwira uti njyewe ndashaka kugira ngo ntitwiteze abantu, ntitugire icyo dukora, ahubwo mushaka izindi nzira munyuramo, kuko izi zo ndabona zinaniranye bitewe n'uko muri kwitwara biranze. Kuki bitaba ariyo mpamvu tukagira ngo nuko ngo ikibuga cyabananiye kucyubaka? Ikibuga cyananira kubaka South Africa iri mu bintu byabananira, niyo cyaba ari igishya ntibarabacujuje, ibikoresho se babiburiye he? nyuma y'ibitangazo ry'uburakari rya M23 cyangwa se M23, Sadek yabonye ko isohora itangazo ryo yise ngo press release cyangwa se itangazo rigeneye abanyamakuru. Mu byo nabonye ngo ibyo 23 yabashinje nta makuru yari bifite icyo bita ngo ni information. Urumva bivuze iki rero? Urumva Sadek yigaramye M23. Sadek rero atangazo yarikoze n'ubundi kuko M23 itangazo ryari ryagiye muri media nayo iri soho nayo isubiza M23 yose yari amatangazo y'uburakari ku mpande. Niba imwishingiye ndetse uratangaza bigwana itangazo ryandikiwe muri Botswana, MONUSCO yari yamaze gusohora indi tangazo itembera M23 kwitabaho abantu bari muri MONUSCO bayihungiyeho kereka ikurikije amategeko y'impuzamahanga. Ahubwo amakuru akavuga ko ngo n'abantu bari muri MONUSCO n'abantu bari muri Sadek nayo igomba kubaha MONUSCO igiye kugendaho kugira ibahe M23. Urumva ni kwa kundi nyine bagomba kujya bahabana na M23 bakikinamo agapira nyuma y'uko yikangiye isizi Sadek chini ya ulinzi. Sadek kwanza agenda abona mbere y'uko igenda. Hari umuntu mutogana akavuga ati ndagiye ariko icyo nzagukorera uzakibona. Ndabona nyuma y'uko Sadek igenda igomba kugenda ikoza kandi gatendo muri uyu mujyi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Guca ku butaka yaraje mu ndege mu by'ukuri igiye kugenda kuko ya za Rubavu na Shyorongi cyangwa se ya za Cyanika werekeza za Gisoro. Urumva kandi yaraje mu ndege. Urumva rero M23 yabereye Sadek imbere ngiyereka ko batiganye. Ibaze tukibaza ngo ku butaka bw'u Rwanda irahacisha intwaro cyangwa irazisiga? Ntawamenya. Amahirwe menshi ni ukuzisiga. Amahirwe menshi ni ukugira gute? Ni ukuzisiga. Amahirwe menshi ni ukuzisiga. Bivuze iki rero? Bivuze ko irataha ariko ntabwo turamenya ngo irataha ryari, kuko gutaha bw'irataha ariko nawe yabaye cya kinyoni kitaguruka kitavuze iguruka ibwiye yise 23 twayitangaje iki ibinyoma bitangaza ibintu bidafitiye amakuru. Ndumva ari icyo ngicyo ari cyo navuga gusa. Kuwa mbere uyu munsi kuwa mbere M23 yafunguye banki yaba Kadeko Bank ifungura muri Sud Kivu Bukavu, naho M23 nyuma yayitangije Kadeko mu mujyi wa Goma ni Bukavu yafunguye Kadeko kugira ngo circulation y'amafaranga naho ikomeze igendagende. Urumva ko yo M23 ititaye ku bivugwa n'iki yamaze izukuri kwitazahagenda, izukuri kwitazava muri ibi bice yafashe, yabanze iri kugenda itangiza n'ibikorwa bifitiye abaturage akamaro. Hari video wabonye umuwafande wa M23 batangiye no kubakira abatishoboye, harimo n'abapfakazi rwose bari hejuru bari kubaka inzu, bari gushyira icyo bita amakumbu. Ndumva ari icyo ngicyo nakubwira bwana Eugene Official ndetse n'abakunzi ba Eugene Official. Okay, urakoze cyane Jean Paul. Urakoze cyane. Jean Paul rero nawe rwose wadufasha kwinjira muri izi update. Nababwiye nti uyu munsi ndi bwifashishe
abantu benshi cyane uburo kuri inshuro reka nkubiteho na Vincent kugira ngo tumanukane nawe muri ya makuru ya politike ndetse na diplomasi. Ndabona ndetse yamaze kugera ku murongo. Waramutse neza Vincent? Waramutse neza Fighter. Urakomeye? Ndaho ndakomeye kimba. Alright. Hanyuma rero ngira ngo ndagira ngo nubundi tugaruke ku makuru y'ibiri kuba cyangwa se y'ibiri hano ku mihanda hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Dusimbukire rero no mu zindi access zigiye zitandukanye turi uko bimeze bwo twagera no muri aka karere k'ibiyaga bigari tugaca mu bindi bihugu hose. Biremewe Vincent, umwanya n'uwo Vincent ndagira ngo ubanze uduhe update mu byo wateguye. Kamera igoma mu saa 3 z'ijoro harahumvikanye amasasu aho humvikanye amasasu agera no mu minota nk'itatu. Amakuru maze kubona rero kandi nakurikiranye nuko byaberaga muri quartier ya Majengo. Aho abantu batatu bishwe bo mu muryango umwe, umugabo ndetse n'umugore n'umwana. Bakaba bishwe n'abantu bataramenyekana nyine baje bitwaje intwaro. Bakabarasa bamara kubarasa bakagenda. Turacyakurikirana ngo tumenye se M23 yaba yabashije kubafata cyangwa iracyabashakisha. Yego. Hari hamaze urabizi ko hamaze iminsi nyine muri Goma hatari umutekano wuzuye kubera abantu bitwaje intwaro bari mu mujyi benshi. Icyo rero kikaba gituma nyine abantu barimo bagira ubwoba bibaza se bizagenda bite, nk'abatuye za Ndosho bafite ubwoba kubera yuko n'ejo mu gihe cy'umugoroba mu masaa 2 naho butike yaribwe, batwara amafaranga, batwara amatelefone, batwara moto ya nyiri butike. Kandi hagira umuntu witwa kuri iyo butike. Ariko kugera iyi saha nyine M23 iracyashakisha ababikoze kugira ngo bamenyekane babe banakurikiranwa. Yego. Twavuga ko mu minsi 2 mu gihe cy'amasaha 48 hamaze gupfa abantu bagera muri 5. Ngaho rero ariko uhereye ku itariki 11 ukagera ejo ku itariki 14 hamaze gupfa abantu bagera muri 57. Ni benshi. Ni abantu benshi rero mu mujyi umwe kandi igihe kimwe. Haribazwa rero icyo M23 iri gukora kugira ngo umutekano w'abaturage urusheho gusagasirwa. Bikagenda bigaragara ko ari ikibazo nyine gikomeye. Tunyarukicisha sa bari uko baza rero benshi baguye Kavumu mu gihe bari batangaje ko bagiye gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu. Abaza rero n'umuvugizi wabo yatangaje yuko ngo bakoze inama babisabwe na FARDC. Iyo nama bayikoreye bimeze yabereye bimeze bemeza yuko rero ngo bagiye gushyiraho agahenge. Bagiye kubahiriza agahenge ngo kugira ngo bahe amahirwe ibiganiro nk'uko nabo babivuze. Bunze nyine mu rya Kisekedi na M23. Ariko kubyubahiriza nabyo ni ikindi, ni ukubivuga gutya ariko bavuze ko bagomba guhera kuri 13. Ariko twabonye kuri 13 barwana, tubona ejo kuri 14 barwana. Yego. Bikaba bivuga yuko ari ukubivuga nyine kugira ngo bajijishe berekane ko bashaka agahenge kandi bashaka n'amahoro kandi ari igitutu cy'uburyo M23 bamereye. Bakaba babyitwaza mu buryo bwo kujijisha no kujisha M23, ariko ndabizi ko M23 ibingibi bitabigenderaho ngo birebe. Vuge yuko ibyo abaza rero batangaje barabikurikiza kuko na FARDC yatangaje bigeze bikurikiza. Bakaba babikoresheje navuga nk'ubwoba kubera uburyo babona M23 yabacanyeho umuriro. Ntiborohere yaba bakavumo bateye z'abanyangezi, izaba kuri Fizi, haba hano mu mujyi wa Goma. Ejo urabizi ko bahagabye igitero gikomeye bafashijwe na SADC, bafashijwe na SAMIDRC, bafashijwe na FDLR.
ibyo bitero byose rero uko M23 yagiye baca intege bikaba bibatera ubwoba bakavuga ati nubwo batangaza ko tugiye kubahiriza agahenge turaza guhura n'ingorane zikomeye tubivuge yenda mu byo kwikura mu isoni M23 n'ibyemera ikabikurikiza ikareka kuturasa igihe tubonye turi kwangiza tuzapfure dufite nk'ako kavuyo. Ikindi ni uko tukirikisha sa nyine Minisitiri w'ubuzima muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwa Dr Roger Kamba yatangaje yuko abantu benshi bamaze kwicwa n'imyuzure muri wa mwuzure uheruka Kinshasa ku itariki 5 z'uku kwezi kwa kane. Ndabizi ko batangaje ko hamaze gupfa abantu 43 ariko bavuze ko bamaze kugera ku bantu 70 ko imiryango yagizweho ingaruka n'umwuzure igera mu 21,700 vuga yuko abandi 6 baburi birengero abandi 150 n'ubundi bakomeretse bakaba bakiri gushakisha baburi birengero n'abakomeretse ko leta iri kubavuza. Indi nkuru tutabura guhita tuvuga ni inkuru yerekeranye n'ingabo za SADC. Nyuma y'uko SADC itanze itangazo urabizi yuko twavuze ibyerekeranye n'uburyo SADC ikwiye gutaha. Yego twabonye SADC iko itangazo ivuga ko M23 yabeshye itagize uruhare mu bitero byagabwe Igoma na FDLR na FARDC ndetse na Wazalendo. Abantu baravuga bati niba SADC itinyutse kuvuga yuko M23 yabeshye nta buryo bagakwiye kuba baseza amasezerano bagiranye yo gukora ikibuga cya Goma bakirukana aba bantu bagaca ku nzira y'ubutaka kandi bitangiye kuvuga ko ngo SADC yasabye u Rwanda inzira. Biravugwa rero abantu bagaya SADC abantu bagaya M23 barabatijya gushyira mu bikorwa icyo. Hari amakuru rero nyine turi kubona ari mu binyamakuru bivuga yuko mu nama yabaye ku itariki 11 z'ukwezi kwa kane 2025 mbere y'igitero kiba SADC yari yakoze inama bakoze inama ari ingabo za Afurika y'Epfo iza Tanzania n'iza Malawi bakora inama bayikorera muri Tanzania aho bavuze yuko izi ngabo zigomba gutaha zinyuze mu Rwanda. Bakavuga ariko uko babona ngo kubona ikibuga cy'indege cya Goma ngo bagombaga gucaho ngo byazafata igihe kinini ngo babona yuko rero bagakwiye kunyura mu Rwanda bagataha ariko nta tariki bigeze bavuga bazatahiraho. Mwinshi kibonaga ntabwo banagaragazaga n'uburyo bwo gucyura ibikoresho byabo kuko ababajijwe b'abahanga mu bya gisirikare bavuga ati biragoye kuba hari igihugu yuko ibitwaro bingana kuri binyura mu gihugu runaka. Ati kandi ikindi kibazo nabyo kubisiga ni ikindi kibazo kandi baramaze kwemeranya yuko bazabicyura. Ibibazo byo byibazwa ni byinshi biravugwa nyine u Rwanda rwasabye inzira ariko u Rwanda ntacyo rwabivugaho. No mu iyi nama ntabwo bigeze batangaza niba hari inzira basabye. Urumva ibyo byose turasigara tubitegereza turebe niba koko bazanyura mu Rwanda niba bazatwemerera ko dukurikirana iyi nkuru bitazaba nka bya bindi cyagiye bacyura abagore batwite urabizi yuko batwirukanijwe bakanga yuko ino nkuru dukurikirana bigenda kose imisozi twakurira ibiti twajya mu mazi ariko iyi nkuru tuzageza ku bakunzi bacu ko izi ngabo za SAMIDR zizataha niziramuka zinyuze ku butaka nk'uko bivugwa tuzageza ku bakunzi bacu ntabwo bazabura kumenya amakuru uko ameze. Hatwana bategera za Gisoro babaye baraca muri Uganda aho tuzabategera hose tuzababona. Ariko abantu bakavuga bati we Corneille nanga niba ukomeje kwemera yuko mucumbikira izi ngabo za SAMIDR mugacumbikira za MONUSCO ati Kisekedi Imana bakina umutwe ababeshya yuko mugiye kuganirira Katari bikanga kugira ngo akomeze arebe ukuntu abanza batwara umujyi wa Goma. Ati inama yo kubakura mu mujyi wa Goma ntibishoboka yuko muzagirana ibiganiro. Tuzarwana bafate batekwa. Ati wowe Corneille nanga uba mu mujyi wa Goma ati isaha ku isaha
wakomeza kwigira gutyo ati bazagutuma aba special force batatu bo muri FARDC muri Hibu ati bagutware bagufate amatekwa kubera uburangazi murimo mugira mukomeza mwemera DRC mukomeza mwemerera MONUSCO kuguma mw'uyu mujyi abamotari bose mubona abo bose bagenda bidegembya ati nabaza rero n'aba FDR bari gutakisha ahantu bakugira neza ati bazafatikanye n'aba special force bo muri Hibu ati bafatikanye n'abo muri DRC n'abo muri MONUSCO bagutware ati rero ibi bintu neza ati muzitanga babafashe amategeko twakomeza n'ubundi muri byerekeranye n'imirwano muri Nord Kivu nyine n'ubundi imirwano yarakomeje aho M23 yigaruriye agace ka Kasopo nyuma y'uko ihanganira Wazalendo yari yagafashe mu minsi yashize irakabaka. Ubwo Kasopo irahagana he? Kasopo iri hafi na za Warikare. Aka gace kari kafashwe na Wazalendo ariko M23 ejo yarabateye irakabaka. M23 rero bivuga yuko mu gace ka Kashebere hafi ya Kasopo na hafi ya Kibati ubungubu hagaragara ari benshi cyane mu biti kuraturuka mw'ibice rero bavuga yuko M23 ishaka kongera kwinsubiza Warikare ikayambura FARDC Wazalendo na FDL kuko M23 iyikuramo aba FARDC bahise bayinjiramo yego aba Wazalendo ndetse n'aba FDL bahita bayizamo batangaza yuko bafashe kubera M23 ngo yagize intege nke ariko bitandukanye n'ibyo M23 yari yatangaje ko yavuyemo kugira ngo yubahirize agahenge yatangaje Wazalendo agahenge bagahita bajamo yego M23 ikimara gufata kano gace ka Kasopo yahise ikomeza igeza za Kashebere na za Kibati kugira ngo ikomereze muri Warikare nyine byongere yigarurire nk'uko n'ubundi ari aho ibi rero bikavuga yuko M23 yongeye kwigarura kano gace kongera kukavamo itakongera kukavamo ko ishobora kuhaguma kugera igihe icyo ari cyo cyose ryazabishakira igatira leta ya Kinshasa kujya mu biganiro byabyandika aba yakomereza ibyo za Kisangani ndetse no mu bindi bice twakomereza n'ubundi muri Karehe urabizi yuko Karehe icyumweru gishize cyose gutangira na kino imirwano yari irimo ikaze irimo rwose iraca ibintu n'ubundi n'ejo umunsi washize byaraye bivugwa kandi byanageze nijoro imirwano igihari aho mu bice bya Kisheke Mabingu M23 yarihanganye cyane na Wazalendo mu bita Mbinga ari muri teritwari ya Karehe nyine nk'uko narimbujize muri bice bya Kisheke na Mabingu rero imirwano ihuza M23 na Wazalendo ikaba yabaye mu bice byinshi bitandukanye ikabaho biti Irambi Katana ahari muri shoferi ya Kabare ariko mu bice bya Kabamba nta mirwano yigeze yaba nk'uko ku wa gatanu no ku wa gatandatu no ku cyumweru yari yabaye ariko abantu batuye n'ubundi bakavuga ati turumva urusaku nyinshi n'ubundi bari bizwi muri Katana ziri muri centre ya Kavumu ziri hafi n'ikibuga cy'indege aho Wazalendo na M23 bakomeje guhangana Kavumu urabizi n'ubundi nyine ko Abazalendo bagiye ari benshi bavuga yuko ngo bagiye gufata kino kibuga cy'indege bakarwana bakagera no muri za Warungu ariko ejo umutekano wari wagarutse abantu batangiye kongera gukora ibyabo nubwo amashuri atafunguye kubera yuko abantu bari bafite ubwoba akavuga bati ntabwo twajya kwigisha mu gihe imirwano yaraye hano imeze nabi banga kujya kwigisha rero bavuga ati nituramuka tugiye kwigisha byaba ibibazo wasanga M23 igabye ibitero kuri Wazalendo bikatugiraho ingaruka umunsi wose ushira amashuri adafunguye abarwanyi baguye ahangaha nk'uko bivuga ku mpande zombi ngo haguye abantu 24 yego ariko sosiyete sivile nuko abapfuye ari abantu 8 hagakomereka abantu 3 amakuru y'indi tumenye cyangwa sosiyete sivile ivuga baki
cyangwa abantu bandi badafite aho babogamiye bavuga benshi kugira ngo izina niba aribo bantu bahaguze. Ariko n'ubundi nyine uragenda mu kanya gato kumva amasasu aravuze, mu kanya gato kumva aravuze, nko muri Walungu ejo nijoro n'ubundi barwana aho imirwano n'ubundi yaguyemo abantu 2 mu gace ka Walungu. Dukomeze mu ntara ya Ituri aho n'abarwanyi bato n'abantu ejo bahanganye cyane biranga FARDC yice abarwanyi bo muri CRP benshi. ariko ukiri hariya abo kwa Kayina ntabwo Kayina kuko nta kibwa kuvuga nito kubera ko bahanganye na FARDC kavuga ko yice abarwanyi babo benshi ikavuga yuko ashobora no kuba ngo yifatikanyije na 23 amakuru nyine 23 yemeza yemeza ni cyaje kikavuga ko cyagize n'intumwa cyaka abarwanda buri kuri serivisi bikiri muri bo yerekeranye na politike leta ya Repubulika Demokarasi ikwiye kureka intara zigenga kwicungira umutungo ibyo ari byo byose kigenga ubuzima bya Moise Katumbi bavuga rumwe n'ubutegetsi Repubulika Demokarasi ya Kongo bwakisekeye jenga atabati yuko kwegereza nazenga no gucungira umutungo n'abakorera kiza bibazo by'igihugu umutungo kandi bavuga bavuga poruta na diamande n'ibindi avuga ubutegetsi bwana n'urwanya ubukene kimbirano atari ko ntara yigenze ati byaba byiza kurwanya umutungo n'agaciro byagenda ati rero usanga umutungo wabo cyane bagatanga mu ntara ya Rwaraba ariko ukabona abaturage bo biganjemo abibumbiye mu mashyirahamwe y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bagaragaje ko intara zose ntacyo bungukira mu mutungo zifite kuko ngo abaturutse ahandi bawutwara bakawukoresha icyo bishakiye mu gihe abavuka muri izo ntara bitagira icyo bibamarira. Uyu rero Kamitatu nyine yatanze igitekerezo cy'uko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagabanyamo intara nibura 5 kugira ngo zibashe kwicungira umutungo ndetse n'umutekano urusheho kuba mwiza. Aho yavuze ko habaho intara ya Orientali, hakabaho intara ya hakabaho intara ya Kongo, hakabaho intara ya Kasai, hakabaho n'intara y'ise Katanga. Ngo buri yose ikagira guverinoma yihariye ubasha na politiki y'imibereho myiza y'abaturage ndetse yagaragaje ko Katanga ngo ari igice gifite amabuye y'agaciro menshi, yego, ariko Orientali ikaba igicumbi cy'ubucuruzi kuko ifite ibyambu mu by'ukuri
bigaragara yuko byajya bibyara Ekwateri nayo ikaba igicumbi cy'ubuhinzi nk'uko yabigaragaje. Hakabaho Kasaye igira diyama ndetse n'ibikorwa by'ubuhinzi bwinshi nabyo. Ko ibi byose izi ntara zigenze buri ntara icyo ifite yajya ikibyaza umusaruro mu buryo bwiza kandi bufatika, bigatuma abaturage batuye muri iyo ntara bibagirwa umumaro kandi n'igihugu kikagira icyo kibona muri rusange, haba mu mutungo, haba mu mutekano ndetse n'ubuzima bw'abaturage. Mitatu mu mvugo ze ngo yifuza ko buri ntara yajya ibona inyungu ya 60% ngo umusaruro ikura mu bikorwa by'ubukungu biri mu iyo ntara, ngo noneho 40% bigasaranganywa mu gihugu hose, ngo kugira ngo iterambere rusange ribashe gusaranganywa, ngo bikozwe gutyo byaba ari byiza. Umunyapolitike nyine yavuze ibi mu gihe yabonaga mu burasirazuba bwa Kongo hakomeje kuba intambara cyane cyane iterwa n'imiyoborere mibi. Aravuga ati iyi federalism ibayeho byatuma n'abaturage begerezwa ubuyobozi kurushaho, ati ubusumbane bwagabanuka mu buryo bugaragara, ati imicungire y'igihugu yaba myiza ko yashingira ku muco w'abantu batuye ibunaka, bakaba bagatanga urugero ati abatuye hano muri Oriental, ati kuko bahuje umuco kandi bahuje n'imyumvire, ati bakumvikana ibyo bagenderaho bikabasha no gushyirwa mu bikorwa, ati kurenzo yuko umuntu yabikisha akageza kubaha amabwiriza badahuje umuco, badahuje imyumvire, badahuje n'amateka. Ati ubukangurambaga nzakomeza kubukora kugira ngo dufatanye kandi tubashe kugera kuri federalism nifuza. Abatamushyigikiye bakabigaragariza bakavuga yuko bidashoboka, ariko ubona iyo bishya bishyira niyo mu burasirazuba bwa Kongo M23 imaze gufata uduce tune muri none Kivu na Sud Kivu, bitumaranye amezi arenga hafi imyaka 3. Uravuga yuko ibi ngibi bitabaho bizashoboka, nubwo bishobora gutinda ariko ubona bizaba. Dukomere abanyekongo 3 n'ubundi bajyaniye turabo mu rukiko rwa EAC. Abanyekongo rero bakavuga yuko bataba mu rukiko rwa EAC bayishinja ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Abanyekongo n'uwitwa Masoso Bideri Antoinette ukomoka muri Minembwe, n'uwo bita Dagije Fatikarambi nawe ukomoka Nkamigoma, afatanyije n'uwo bita Manzono Logoriga Paul ukomoka nawe mu ntara ya Bunia. Batanze iki kirego ku itariki 11 z'ukwezi kwa 4 2025, bunganirwa n'abanyamategeko 4 bakomoka mu bihugu bitandukanye byaba Burayi, Amerika ndetse na Aziya. Bagaragaza ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagabye ibitero bya drone mu bice bitandukanye bituyemo n'abanyamurenge kuva tariki ya 19 kugera kuri 25 z'ukwezi kwa 2 uyu mwaka, aho bavuga yuko ngo bagabye ibitero aho bita Gikangara, aho bita Irundu, bigapfiramo abantu benshi ndetse hakomereka n'abandi benshi, abandi bakava mu byabo. Bashinga ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugaba ibitero by'indege bakuza Skoe. Urabizi ko byagiye bibaho bakakuruza nka Moise Nyaruga bakavuga ati dore Skoe zirimo zirica abantu, dore muri Minembwe ati abantu barimo barapfa. Abanyamategeko nabo bareze iki kirego igisirikare cya Kongo bati ku itariki 10 z'ukwezi kwa 3 ati ibitero byagabwe na Skoe 25 ati byapfiriyemo abantu benshi. Yagize ikibuga cy'indege kiri hari Minembwe, ati gisanzwe gikoreshwa n'abasivile mu kubona iby'ibanze bakeneye bajya mu kwivuza, babona ibyo kurya ndetse n'ibindi bakeneye. Abanyamategeko rero bose uko ari 3, nubwo batanze ikirego ubundi n'ubusanzwe basanzwe n'abanyamategeko, bavuga ko leta yabo mu by'ukuri kurinda abanyamurenge ubona byabananiye, ariko ko basaba urukiko ko rukwiye kubitegeka leta ko ikwiye kubarinda ibitero by'imitwe yitwaje intwaro, harimo Wazalendo, harimo FDLR, kuko iyi mitwe ikorana n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ati cyane cyane bigakorwa mu gice cya Fizi kubera ko
ariko ni ibitero byiganje batanga urugero baravuga nko ku itariki 3 ati z'ukwezi kwa gatatu hari ibitero byinshi bitandukanye muri Fizi byagabwe n'abo Wazalendo. Ati ku itariki 23 z'ukwezi kwa kabiri ati umutwe twaje intwaro wa Kodeko wagabye ibitero byinshi muri Turi. Ati naho kandi ubona bibasira abantu bamwe. Ati turabona ibi ngibi rero leta ikwiye kubitegekwa ariko ikwiye kuba bihagarika ati nitwa byaba mu bwoko bw'Abahima nayo nabyo bigahagarikwa. Ati ubwo leta igize ubushake ibiko bitahagarika. Baravuga bati urukiko rwa yase ati twarugaragarije ibishoboka byose byagiye bikorwa na leta ariko bigamije kubangamira imibereho y'abaturage. Ati cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no mu majyepfo, ati mu majyepfo ya Kivu n'Amajyaruguru. Ati ubu nta muntu gutera n'imiti wemerewe gukoresha serivisi za banki. Ati kubera yuko byahagaritswe na izi banki zahagaritswe na leta ya Kinshasa. Ati turasaba yuko kijye ko gufungura zino banki. Ati ariko ubona nanone leta ikibikorera cyane cyane igamije ko baza mu bwoko bw'Abatutsi. Ati kuko n'ubundi bari basanzwe batotezwa amanywa n'ijoro abatuye muri Kivu y'Amajyaruguru, abatuye muri Kivu y'Amajyepfo. Ati ubona ikibikora hano. Abantu benshi batandukanye bo mu bwoko bw'Abatutsi bagiye bafungwa ariko bashinjwa ibyaha by'ibinyoma byahimbwe bakabashinja gukorana n'umutwe wa AFM 23. Aho batanze urugero rw'ubwo bita Olive Kiroha wakunze ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatatu ashinzwe gukorana na AFM 23. Baravuga bati muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ati hamaze igihe kinini humvikana imvugo z'urwango kandi zishyigikiwe na guverinoma. Ati guverinoma kandi yaba abayobozi yaba abasirikare yaba abasivile bose babikora kimwe kuko ubona byibasira abanyekongo b'Abatutsi. Bakibasira n'abanyekongo nanone bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Abo batanze ikirego babigaragaje nk'aho ari ikintu kigamijwe cyo gukora jenoside. Kandi kwizi ngo gukomeza kwirakuza zirimo urwango ndetse ko ubona ubuyobozi bubishyiramo imbaraga bugashoramo n'amafaranga. Ko urukiko rusabye abayobozi kubihagarika babikora kandi bakabategeka ko bakwiye kubireka kugira ngo abanyamurenge bidegembye abo Abatutsi bidegembye n'abo mu bwoko bw'Abahima. Ati leta ikwiye gufata ingamba zifatika mu kurinda umutekano. Ati itarobanuye abanyagihugu. Ikemerera abantu gucuruza, ikemerera abantu gukoresha serivisi za banki nta kureba ngo nuko M23 yafashe igice barimo. Ati kuko nabo mu M23 ni abaturage ba Kongo. Ati ikindi kandi turasaba indishyi z'uko abanyamurenge abo mu bwoko bw'Abahima ndetse no mu bwoko bw'Abatutsi bagizeho ingaruka n'ibitero byagiye bigabwa na leta. Ufatikanyije n'aba bantu twabuze baba muri Kodeko baba muri FDLR baba muri Wazalendo. Ati barakwiye guhabwa indishyi z'akababaro kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kuba bwiza kuko bangijwe na leta. Aha rero tukaba dutegereje icyo leta iraza kubivugaho, niba iraza kugira icyo ikora ikabyubahiriza. Ibi byose turaza kubitega amaso turebe tunarebe niba koko bizajya mu bikorwa cyangwa bizakomeza nyine kuvugwa gutya ikirego kigatangwa ariko ntikigire icyo gitanga. Kubera yuko nayimeretse kubona n'abandi banyamategeko nabo batanze ikirego nabo bakagaragaza yuko ibibazo bihari kandi bikwiye kuba bikemurwa bikagirwamo uruhare na leta. Tukaba tugiye gukomeza gukurikirana rero tukareba nyirizina niba leta izemera kubishyira mu bikorwa cyangwa izakomeza kubitera utwatsi. Abantu rero batandukanye nabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kwibuza na AFM 23. Nk'ubu ngubu mushiki wa perezida wa Sena Samaru Konde ihuje na AFM 23. Ariko Samaru Konde abonye asohora itangazo ariko akanavuga yuko atari umuvandimwe we.
ariko n'ubundi Kivu News 24 ibisohora hari yavuze yuko bari buze kumwihakana tukaba tuza kureba icyo AFC iza kubikoraho niba iza kwerekana ibimenyetso koko ari mushiki wiwe nabyo tukaba tuza gukomeza kubikurikirana. Yes, Vincent turakoze cyane, ndabona igihe rwose cyatujyanye, turagushimira cyane. Urakoze cyane, nanjye ndagushimiye. Alright, ubwo rero rwose andi makuru tukaba turi buze kugenda tuyagarukaho masaha ari imbere. Turagusaba rero gukanda subscribe niba utarayikanda, ukane no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zikihagera rwose uzajye uba mu ba mbere mu kubona amakuru. Murakoze cyane rero, turabakunda cyane, like na share ntimuze kubyibagirwa. Ikindi rero kandi nyaboneka ntimuze kugenda muda rwose muta